أقلا مازال نتكمل ذي تسجيلنا كي ديك تورنتو نومي السنقذ كد كمال لامباري أكن وندنا سوينت ذوي التكيل دغا ذا نبدل تصلت اناليز وين ديتسن سيال انجاز نقنطوث اما تسرثان تنع سرثان ناضي النظام اللي تاون فين يشدن غرف بوث وتكلتا نوحل ما فرحت مني اشكر كمال السكينة ثاني فرنسي وتنصلت سوازاليسا ديون تسغون تكنير ماجازين اسمه كوزر اسمه ياس ان لير ديسبوار تزويرنا كمال غادي ذا شو كوزر كي تسعون كي ايوا شو لا ليور ديسبوار كي غور فرحت مهني يقول لك الزعم ذا سلواي انه نضاف قبيلي اوغيل تنغولكم ساي كمان. Oh, donc Rachid, أسقسيك donc الساد on va essayer de traiter donc les contributions فرحت مني ni langue le magazine Causeur. Donc magazine Causeur, je pense que c'est un magazine qui publie donc en Europe. Alors donc Rachid, c'est un article qui est publié le 16 avril 2020 et qui est intitulé Une lueur d'espoir. Donc là, alors, la question qui se pose, donc le président du JPK, donc pour le gouvernement provisoire kabyle, donc cette pandémie, cette catastrophe humanitaire à Rachid, l'émergence des nations, il considère les nations différentes de la colonisation post-indépendance issue donc de la colonisation française. Mais ce ne sont pas des vraies nations parce qu'elles sont préfabriquées, ce sont des constructions de colonisation français. Donc pour lui, la crise actuelle, la pandémie, la crise humanitaire actuellement, l'émergence de vraies nations, c'est-à-dire basées sur des critères objectifs comme la culture, comme donc la création, on peut dire, des États qui ont une certaine harmonie dans leur façon de concevoir les choses. Donc فرحات يتولى باللي يلاو سيرم يوكن زمرات ديفرون مرات جديدين des nations nouvelles à base justement d'un certain paramètre d'harmonie sur un plan culturel, un programme géographique. فرحات يتولى باللي à partir de mars 2020 يتولى باللي يغلي l'ordre mondial نيلان داقديم à travers donc les puissances américaines ou russes, chinoises, etc., les françaises, l'ordre mondial qui est construit, il يغلي à خاطر ولدنا راه في الصح. Donc cet effondrement-là, il est aussi valable pour les institutions qui sont rattachés à cet ordre mondial. Il fait un diable et les autres institutions internationales, que ce soit politique ou économique française, donc il peut sous-entendre, soit pour la Banque mondiale, le FMI, etc., différentes institutions. C'est-à-dire justement l'ordre mondial qui est construit. Donc, c'est-à-dire ce sont des institutions qui n'ont pas pu vraiment gérer la situation et la pandémie actuelle. Donc, donc les rivalités, la concurrence, que ce soit les puissances militaires ou économiques, et le monde des différents d'agir, vers un monde arraché d'innovation, que ce soit sur un plan de technologie, d'innovation, et qui pourrait avoir donc l'émergence d'un nouvel ordre à base arrachée d'autres critères, mais chez l'ordre mondial. Voilà Rachidi وسقسيك مزوار. تنمير كمال اسقسيني دي تدون فرحات مهنيه إند يون المثل يتوسنن sauf qui peut chacun pour soi
يمسلاي د لدغا في لي زيتا ايغويست سان لي زيتا سان دي زاتيتود ايغويست شو تصون الدنيا اشتكيه ايوا شو دينا اشتكيه فرحات جوستمون الناد باللي سيدي كما الرشيد ميديري كل يوم يسلك الرويس مثلا يستقبلي كل يوم يروح يسلك الرويس خاطر الرشيد دابري فرحات شران سمانات كان ميث ديماري لا بانديمي دونك الكوفيد 19 يقرا كم يدير لونو لونيون اوروبيان لي انستيتيوشن ليلان لي زورغانيزاسيون ليلان يقرا كم يدير صروح نقدر كريديبيليتي خاطر ils n'ont pas pu faire quelque chose pour stopper cette pandémie qui menace l'humanité de manière générale. Donc, il y a l'arrogance des puissances, il qu'il a engendré une certaine arrogance dans leur puissance arrachée, au contraire une certaine panique générale. Donc, c'est pour ça que les institutions nigériennes arrachées n'ont pas pu rien faire. Il y a la panique, il الزدرغه اللي كراو ديك الدبير تيمورا من بعد كل يوم الرشيد جوستمون يروح باش يلتهاد التمورثيس خاطر يزرى بلي تحاسبن بار لور اليكتور ملي عديني الفوت لا بروشين فوا كانت تحاسبن في اللسن خاطر ils n'ont pas pu gérer cette situation convenablement. Donc Rachid justement cette panique là des dirigeants c'est comme si تروح vers l'effondrement de ce qui a été instauré et les puissances nipponaises, c'est comme s'ils commencent à quelque part à se dissoudre quelque part. Donc, que ce soit sur un plan économique ou financier, il y a une folie de surconsommation et donc les États sont confrontés à la pénurie, comme même les masques et les blouses, l'absence des médicaments pour faire face à cette pandémie. Donc, c'est-à-dire ils ont paniqué parce qu'ils étaient surpris et donc كل يوم الدور يسلك تمورثيس خاطر تولى باللي c'est comme si الرشيد ne sont pas bien préparés. Voilà ce que الرشيد ويسي. تنمير كمال تصل تكين فرحت مني سوا زاليس شكو تصل نقدر نقول دي لانديس سات المعنى و كي قارن الفرنسيس c'est du bon sens. C'est مثل دغا ابيو تنقط يسمى la révolution des mœurs. Je vais dire ذاك كمال. ظهر رشيد فرحات il a parlé de révolution des mœurs c'est comme si ثلاث قراولان نتمغلين les attitudes les comportements c'est-à-dire يمدنن اد شونجين اد بدلن اش يديوي يقرا كي تور la mondialisation tweed نقرا سامي ذا فيلاج comme un village بعد après يقرا كثورة à travers la pandémie هذاك نروح vers un repli sur soi ça veut dire كل يوم جوست ما يقرا رشيد الدين نيدي ça convient avec la vision نتاع الديني كل يوم يسلك humaniste donc il y a un repli sur soi كل يوم بغى يسوفي humaniste كل يوم خاطر c'est une question de survie قراك يجبد الدار نتاع الرشيد ثالوث لا بانديمي هذاك يقراك تويد دار ندير نسقسي ثمورا رشيد نيت جوستمون يسمى لي زيتا فاسو يقراك en réalité ce sont des états esclaves ça veut dire il veut parler Rachid justement des états formés pendant la colonisation que ce soit la colonisation anglaise ou française il fait Rachid مديان يناد باللي لندن de Paris يقراك تروج زميرني التهان de كويلت نغدينا عنا لا فرانكوفوني لومبير فرونسي اون افريك يقراك اوبليجي يقلن يلتهن العمورات نسن دونك سعرنا راه رشيد اللالن يوكن زمرن يداوي انت معاونه يثمورن سوا كولونيزي بار لي زونغلي او كولونيزي بار لي فرونسي دونك يقراك لي ترانسفورماسيون رشيد نيلان سوسيال اي بوليتيك يتوغ رشيد وعار الحال باشو يروح يون فير لو تيلي ترافاي التيلي كوميرس التيلي سكولاريتي الميديسين يقراك تورا تسمى لا بانديمي هذاك ويديك اوبليج تحتم في لي زيتا à revoir justement la manière de se comporter c'est pour ça qu'elle parle de révolution de mœurs ça veut dire la pandémie des Rachid ils sont obligés de réfléchir à une nouvelle façon de convoiser les choses une façon de travailler donc c'est-à-dire cette pandémie là cette menace du Covid-19 justement oui cette révolution
des mœurs. Donc c'est pour ça que pour Farhat يتولى بلي إمدانا même ثمورة تخلق justement ce changement de comportement, donc une sorte de révolution des mœurs. Donc Rachid, voilà, donc c'est à peu près cette question-là. En même temps, je veux dire la circulation, par exemple, des bateaux, la question d'environnement, etc. Je m'en sers, c'est-à-dire la pandémie qui a imposé à Rachid un changement sur la question de l'environnement. Donc il y a moins de pollution parce qu'il y a moins d'usines, il y a moins de déplacements, etc. Et en même temps, Rachid, il fait c'est-à-dire par exemple l'immigration, on peut dire du sud vers le nord. Et même il a parlé de la possibilité parce que les pays développés Rachid ferment des frontières à cause de cette pandémie, parce que justement la pandémie. Voilà à peu près Rachid qui a fait donc la révolution des mœurs. تنمية كمال أكيد غطاس تنقضين في ديمسلاي فرحات مهنيد تصل تينس مسلاي دغا في مغلي ثمانوث إلا قد يسعو ومظال يسيا غزات وكنيا أتيلي ثالوث مظال أو يفنى تهمض كمال في النوفيل أوردر مونديال في هذا ما فرحات مهني. Donc, Farhat, il doit donc cette pandémie, cette crise-là sanitaire mondiale, il y a un nouveau ordre mondial. Mais d'après Farhat, rien n'est encore clair. C'est encore flou, ce n'est pas encore dessiné réellement au fond. Est-ce qu'il va vraiment vers un nouveau ordre mondial meilleur? Donc, mais il s'est posé la question, cette crise-là nous interpelle tous. Il se pose la question sur c'est quoi l'humanité, c'est quoi ces civilisations et ces choix d'organisation. Donc, la réflexion mérite d'être engagée et de voir sur quelle nouvelle base construire, arracher ce nouvel ordre. Et Farhat les nouvelles bases que devrait être constitué le nouvel ordre mondial à Rachid, il parle d'une humanité, une humanité politique et solidarité. Donc, il parle de l'humanisme. Donc, d'ailleurs, même Rachid dans les émissions de Sénat, on a parlé de ça, on a parlé de donc l'humanité, et Rachid la solidarité. D'ailleurs, Farhat, c'est comme si aussi s'est inspiré aussi de l'une des caractéristiques de la société kabyle, qui est la solidarité. Donc, Rachid, donc ça veut dire qu'il se justement d'après Farhat vers un nouveau ordre mondial basé sur l'humanité et la solidarité. Respect des droits des peuples, diversité matérielle, donc tout ce qui est comme culture, civilisation, et des communautés et des individus, et le respect de la nature, la faune et la flore. Donc, il y a les animaux, le mal, la nature. Donc Rachid, voilà, c'est-à-dire les Farhat, il espère justement un monde, un nouvel ordre mondial basé sur l'humanité, sur la solidarité, sur le respect des droits des peuples, sur la diversité et même sur la question aussi à Rachid de l'environnement. Donc c'est un peu plus vers un ordre mondial humaniste, solidaire et le respect des valeurs démocratiques, des droits de l'homme, de droits des peuples, et certainement Farhat dans laquelle veut sous-entendre le droit à l'autodétermination, par exemple des peuples. Donc sous-entendre aussi, pourquoi pas la Kabylie n'aura pas son droit à l'autodétermination. Voilà Rachida Fimurlin Farhat à peu près. Donc Winnet Darant, il y a Rachid Ksiyis Darant, et justement pour éviter des guerres, que ce soit entre les nations, des idéologies, des religions, et il fallait réfléchir justement pour un système qui va justement préserver tout ça, pour qu'il y ait une paix à travers le monde, et aussi réfléchir pour éviter que ce soit les catastrophes qui peuvent venir d'origine naturelle ou humaine. Donc, il y a une idée sur la catastrophe naturelle.
Voilà, Rachid, stéréotype سقسيك. تلميذ كمال فيك نظن تسميتها باللي فرحات تخدم يوصلت سوازاليس تشو اكن نقارنس فرانسيس لا ساجيس تيزمنيت شكون يتولد ماشي حاجه كانت تموت القبائل ماشا اما ظل لكم كي دولا الى قضي الحب باش كني يا بنادم إقلان بوكال كي ديال إيمانيس ذا شكاية يوم تسين شكون يهضر كيدني في اللي تنبينو هما ظلنا لو نوفيل اوند مونديال غادي يشو ديس ديريكتومون ايضا كتنظن مسلايد في لو نوفو موديل دو ريفليكسيون تخمم امينوث امكي اللي قضي لي مولا شغالي فاتي تسمى شو لو نوفيل موديل دو ريفليكسيون داغن امكي زمر هذه توافنو غادي هذه فد وتخمم كي امينوث كمال. Donc, Rachid Farhad, justement, dans sa réflexion, il me dit, je veux, il fait Timorli, c'est un nouvel ordre mondial. Il a justement à Rachid vers un nouvel ordre ou un nouveau modèle de réflexion. C'est-à-dire, pour Farhad, ils mènent une certaine réflexion qui est un peu basée sur la philosophie, et donc c'est dans le sens d'y aller vers de l'humanisme pour pour mettre en valeur la question humaine, Amdan, et ce qu'il est Rachid au centre de la réflexion, donc de l'humanisme. Et en même temps, Rachid Farhad Darant, il a donné l'importance et la question de la recherche scientifique. Ça veut dire pour faire justement donc l'homme qui est une véritable, on peut dire, ressource naturelle qui pourrait justement révolutionner les choses. Donc, il a parlé de la révolution scientifique, il a parlé de l'innovation technologique, et Rachid orienté. Pourquoi ils vont contribuer à Rachid vers le bien-être de l'humanité. Donc, à travers toute la planète, les peuples et les espèces et les individus. Donc Rachid, voilà. Donc, Farhad, c'est-à-dire à travers sa vision, il voulait en quelque sorte donner de l'importance à la formation à Rachid, donc à la question de l'humanisme, question de réflexion philosophique, et aussi avec la recherche scientifique et l'innovation technologique pour vraiment construire, on peut dire, un monde plus humain, là où il y a la solidarité, la coopération et avoir un monde de paix. Voilà, Rachid, Soumatha, Achid Farhat, Fossi. تلميذ كمال وكاين تلميذ في التسنات اشكو نولد كيما تمغليوين بوكادي تبعا تدولينا كيما السنقذ غادي قارن باللي ثيريين سكاسين لهنا منا تيكوال ثيريين غزيف طاس تندوغا فاش كاين يعجبني الحال مليح مليح كمال اشكو يلا تقصير ثيري اللي وزيد ذاك النيا الغاشيه ناس يعجب الحال وتكملن و تكملنا توالين تدويل تاكين وداغني فرصه ونيتي وكنا سنين وكذا غادي توالين تي كذا غادي توالين باللي كنتو تي كيو 5 زعما توالين السريد اون ديريكت يوتيوب مثلا اون ديريكت زعما توالين املي شان كان اما زوج شان سامين شان تلفزيون كي خامن نوان يغنو باطل زعما توالين او يفانا تروح ما كنت توغالم اتزديم نا اتابونيم وكني غادي مغور شان لا شان كير اوغار ولكن يعني زمير ان الحو ارزات اسقسي دي تدونا كمال فرحات معني ديما وصلت كي يسعنا زال تيس ثلاثه تيدنيا اشكو تعجبني مليح ويشبان كينيا عندها فرحات معني هضرد افوار تغضمت نا لي زانجوستيس كتيلينا كا اكدارني امذال انتليسا نا لي فيرميتور دو فرونتيير او يفانا كمال اختي تصونر تنقضينا كيفاش يهضر واش يهضر فلاس فرحات معني رشيد ما يديش جبد فرحات لانجوستيس خاطر يبغى يديش دوسي لانجوستيس نتنط القبائل اللي يخدموا دابا الجزائر خاطر فرحات même si la contribution ici s'adresse à un lectorat plus large parce qu'il s'adresse aussi à un lectorat on peut dire européen et à l'échelle internationale donc il n'a pas utilisé Rachid, c'est important de le souligner, Farhat n'a pas utilisé un langage chauvin, il ne s'adresse pas seulement à la Kabylie. Donc il faut bien Rachid préciser que l'article Farhat, il s'adresse de manière générale. Donc c'est un article qui
qui, on peut dire, va sentir que Farhat, il a fait parler sa formation en sciences politiques. C'est-à-dire, on va sentir dans la construction de son article, on va comprendre que Farhat a fait appel aux notions et, on peut dire, à sa formation dans les sciences politiques. Donc, Rachid, la question est que lorsque Farhat a parlé de l'injustice, à Khatar, il بذرت شرا لي بوبل دونك يعرفان اني دينا باللي ويد نروح vers un système اني ce n'est pas la loi de la loi du plus fort à Rachid qui va prédominer. Il fait immédiatement, il fait les cas Rachid de la Catalogne parce que le référendum pour l'indépendance ils sont pas reconnus, d'ailleurs même les responsables ils sont en exil. Il a parlé de l'exemple par exemple de du Québec et elle a pas يهضر الرشيد عند في الكرد et يهضر aussi في la Kabylie. Pourquoi pas ne pas se retrouver, on peut dire, un terrain pour éviter les confrontations ou autres, trouver, d'après sa vision, c'est comme si, pourquoi ne pas chercher un terrain arraché d'entente pour éviter des conflits, pour résoudre des problèmes. Oui, en tout cas, Rachid, donc, il يفرق واحد لازي يقرا qu'ils doivent compter malheureusement sur eux-mêmes leurs ressources et leur solidarité. واش رشيد خاطر جوستمون باش يدير الرضان تملا الى الدوزيام بوين تاع رشيد لافير دي فيرميتور دي فرونتيير يقرا يزقل لي فرحات يتولى باللي ثيموران تمقرانين لي بي دو نور بي ديفلوبي رشيد يقرا زمري فيرميتور لور فرونتيير باسكو قدنت في لور ايكونومي et aussi l'affaire de la propagation de la pandémie. Donc, leur économie était fortement endommagée, sur un plan économique, donc le ralentissement, donc donc l'Afrique, واحد l'Asie Rachid, يودي في منزل. Voilà Rachid يريد وسقسي. ممكن ونتيلي الزايف في كذا غادي توالين نصار نخدم في تدولين تمشطاح ولكن هذا مليح يزن اسقسي دنقالو كمال تنقالو في لان دي السلطه كاين مس فرحات مهنيه كنزرام ذا سلواي نضرب هذا قبيل اضيل عندها غيدي مسلاي اغزات تولي ذا كان ادفانن اغلانا اما ينوثن مثلا في دينا الفرنسا كريتيورا l'émergence de nouvelles nations. أو يفعل نظر ذا شو فرحات ذا شو يسعى السيرم يمكن أدفان أغلان أقبيليا لا نوفيل ناسيون كابيل يسعى السيرم كونشتاكيا فين يديوها فرحات مهندين على كمال. Rachid Esqsik, un petit peu la Farhat, donc il a parlé de vraies nations ou de nouvelles nations, mais de vraies. Rachid les vraies nations, voilà. Les nouvelles, les vraies nations. Non, les vraies. Et voilà, باللي أغلان أقبلين la nation kabyle تنايلين une vraie nation أفمور لينس أو يفن أرتيصمد أم تدينا. Donc justement, les vraies nations, la catastrophe humanitaire un impact sur les populations diminuées, c'est-à-dire les pays du tiers-monde, l'émergence de vraies nations. C'est-à-dire dans le moment de crise, parce qu'il y a un repli sur soi, parce que les nations ne peuvent pas gérer la crise. Donc, تسمى كل يوم يتشرف في العمر دونك يدخل الصوت كيبان يدخل في يدخل التيورين يدخل فرحات سادي تسمى كل في مانيس دونك يزم الحال ديال ليميرجونس دو فري ناسيون فرحات توجور سا تيز باللي ثيمورانيتي بوست colonialisme ce sont des états issus du colonialisme, pas des vrais états mais ce sont des états préfabriqués, ce sont des frontières qui sont tracées par le colonialisme français, par le colonialisme anglais d'après Farhat. Donc Farhat كيتولى يقراك donc l'émergence de vraies nations يتفدم ديال la Kabylie يقراك الزمري مانيس il s'organisait à Rachid au détriment des états post-coloniaux
les pays post-coloniaux sont, on peut dire, ce ne sont pas de vraies nations. Donc, mais il fait de la condition à Rachid, donc, justement vers un monde de paix. Donc, il mène vraiment l'humanisme pour y aller justement pour un peu plus de liberté, de prospérité, de justice. Donc, c'est pour ça qu'il y a nécessité à Rachid de faire la réflexion sur le nouveau modèle politique mondial qui va remplacer celui d'aujourd'hui. Donc, Farhat, il a parlé même de changement, on peut dire, de paradigme vital, là où il y a plus d'humanité qui est née. Le capitalisme actuel, le monde, le nouvel ordre, l'ordre mondial actuel dominé par le capitalisme, il est dépassé. Donc, il faut y aller réfléchir vers un nouveau modèle avec de nouvelles bases, là où il y aura justement de nouveaux rapports sociaux. Donc, il y a un consensus ami. L'Aïbad vraiment plus de solidarité, d'apaisement, donc vers une construction d'un nouveau modèle, là où il y a le respect de l'humain, de la nature, et axé sur la recherche scientifique et l'innovation technologique. Et voilà la lueur d'espoir à travers cette crise-là, vers un nouveau ordre mondial, là où il y aura plus d'humanisme, là où il y a justement l'émergence de vraies nations, et qui fait la Kabylie. Donc voilà, donc فرحات يتولى باللي يزم حاسس une opportunité باش تولي باش de nouvelles nations et de vraies selon des réalités rachid géographiques, culturelles, etc. أني يليون أديو في المانيس va créer, on peut dire, des nations là où il y a une certaine harmonie dans l'espace et par rapport aux valeurs et les visions du monde. Voilà Rachid Soumata, Rachid Dioussang, dernière contribution Farhat. C'est comme si c'est une contribution qui n'est pas partisane, mais il est plus un petit peu Farhat, les sciences politiques, même pas Rachid dans la contribution autodétermination. Il n'a même pas prononcé le terme autodétermination dans son article. Il a voulu être un peu général, il a voulu faire en quelque sorte un article un peu plus académique, scientifique, parce qu'il ne s'adresse pas seulement à la Kabylie, mais il s'adresse aussi à d'autres lectorats. Voilà Rachid. مس كمال ماريثا ميرتيكا تصطاس اول في طيد يعجبني بويش بان وما قال هذا كينا المغري كينا اني كيدينا فرحه خاطر يبغى هذه ساسي مانيس بكن ذيان وي قال يبغى يتنادين تيكا اثروني كوي غفلان قلان ذي ثالثه دونك ان تي مانيس ويفان لي زيتا فيتور لا نوفيل اورينتاسيون دو موند دو دوما هذا تخري ليغويزم هذا يروح لا سوليداريتي هذا يروح هذيك شحال يقلان هذا شنو يزمرن هذا يسمع لومانيتي لا دغا هذيك سن لي فوس ناسيون كي تيفنان افكان كاس ام البوفوار كاين الجيريا سي 62 ماشي عشان نسى لي زيتا كيسنقا بوست كولونيو كلشي توابنا افوك لا افكان كاس هذا شكيك جان اطاسي غرفان تنحفن وان الميزيريا يكون نتبع ياك تيمور لي كيدينا فرحه كيكي هاتزكا اما ظل هذه اللي ضم ظل التلويث ضم ظل اغياوين غرثافات اكي كان نوسا ثقرا تدويل تاكير نسنقذ شو كان وقبل ديني ياك نملي سبات نظام ودينير باللي بالنسبه كاتيك النظام تنتو تي كيو 5 تسان دي يوتيوب اون ديريكت يعني سي اون شان يوتيوب ديريكت تسواليم سعيا هي لاس سي صباح ما تسمديت تاع ازم تسواليم هي لاس يعني بطل ولاش الخلاص شو كان شو نسوتو تقول سلحوث امسلاي سواطاسي وكنا تغال متنزديم ذيك تغال متصابونيم وكنا هذه قوه مشواريس هذه قوه وكذا غادي توالين ذوك ماضال تغال تي كيو 5 تسن دي 5 لي كونتينون فاش كيما ديني 5 ثانيه مثلا او نسوي يقبايلين ندملان سي 5 لي كونتينون سيال ثم نوماضال كي كاين بغات ديال التلفزيون تي كيو 5 الطاق القبايل المظال وذا تيلي دام ذيا ايوا يتمازغان وكنا عاقد كرن يسيا زات طاس تيلي زغيوين تيشبان اكني اللي قوو
l'audiovisuel kabyle et amazigh d'une façon générale. كان نساري هنا تكنا تجارة أنت تقول تكينا كمال تنمية تتصطاس أنا مليل دي تقوليني دي تسدون الشيخ دينا ودينا قيمات ذي ثلوي.